Angirotum, Nalitum Panilitum, Tong Sekotena, the Pasita, Nalituma Porating, Nankipali, upon Nalituma Tansi, Nalituma Abutavia Pan, Nilituma Hilton, Akirula Pelpericona, Lasinon Nilitum Pini, Pesmit, the Padupon like non budget session Dubok. Budget session Pulute, India Angkang Sita, that Kadu Kavi Kaching Alam. Claim pon dia kam an alam ke kaching vai pon ang deng dina lasi ilitum dak BJP Karbi Anglong mate team Karbi Anglong pen ilitum kachit toidun Amor Singh Piso alangli candidate kelong pen kaning je alam je nili panjong si Karbi Anglong agad atum MP nang pahai lote nili parliament along autonomous state aputhat kaningjerun chot kali ke pachun ji apan claim ponji pula bangso asai ateng pen alangli ke chengsi ningkan si pleng clear prang alangli parliament along kaningjedun ilitum katuk kavita Karbi Anglong arat atunta theklong prong athi hala so hutta prime minister lapen home minister atum banglite prime minister amen entensi jindabad Home Minister Amen and Sijindabat to Kapeka to Hai. The Bon Sita Ilituma MP, Amor Singh Piso Banke, Ladak CM Sardoman Chingwai Pamikapen, Alang Lituma Banke Haladak, Prime Minister Lape Home Minister Kiwang Bomahuta, Alang Li Hentrek Alam Kaninjeke, Inton Te Pin, Lapekan Ilitum Tegnong. Lapen Haladak, Lasso Alam Pen, Ninjedet Apisitami, Lasso Ahaki Banke Prime Minister Lape Home Minister. Athengno si ilitum kaning je pon theklang lapen isi aprang prang pensitami itum theklang Dr. Jantu rong kita ilitum MP gido hut parliament arlo hemprek alam men chenglo kaprek alam ninjeo sita akache prek bangela henno ilitum MP Dr. Jantu rong kita ninje dun hut bangke a MP masi CPIML a MP de imidwe sita non ilitum Amor Singh Piso kaninje dun bangke ruling a MP mate lake non sorkar ke cari bom a MP pensi lake kanin jedun lapen lake RD do jot alam si kanin jedun alam te hala dak teklong lapen there repin inding repin men se alangli kanin jedun lan chot kali si second nang deng alangli la ninje det pen api sitami ako second nang deng alangli private bill ke pondo private bill pondo lasona private bill hut bangke 400 ahut so se bak abang pudo balato mane private bill ati ponje thanta sitame lasuang bong long pen itum third number long bangke itum Amor Singh Piso abangke itum long dun lapen ke hala suateng pensi itum la private bill ke pon aphan sitame itum abangke pon longji pulote president of India abang esen pinai lata esen long paka pensi atarik tapilo itum aphan non tin 6 tarik abangke ilitum private bill mate autonomous state a bill ilitum Amor Singh Piso ke pona bill bangke pini ya bangke parliament arlo along kaningje dun longji ke pon longji arni lo pini bangke sitame ini isi ning gidu ke bangke congress aphan ke damtang alam chot kali pini sitame ilitum ke inting ku kasong pini sitame budget along ke papon je aphan papon long lesi congress atum budget along papla to kipa place nong le dia phansi alang ni mangge pa exam de hala bang pensi chini lo je congress ke Karbi Anglong arlo congress atum arule hemprek autonomous state alam le aru ningje puchitame prop lo je latum ke MP autonomous state forces ku bangke pinista puthot teklang lasi ke damtang alam chitame ilitum chelang nang ko patumi dik pulai tum chithande da congress atum ke chari ke aja ke ding nai pulote tini Assam long punon Karbi Anglong punon Congress le 70 years back alang nitum ke cari long dad kita ini tum aphan constitution na tengpen autonomous state article 244A lasto Indian constitution na tengpen to ki posti chumte dat pulote pini ason thopsi abatai ta alang nitum ke patumte dat dia aphan ke claim pona bangke ini tum theklong paka la autonomous state alam ben chupa jokji pulote ke damtang hote ini tum theklong lo je congress ke chari hut ini tum non pute ining dolang
charchi malong asona ghotna phala dak bang kepra isi phala so kichinang kok sitame ilitum abang ilitum theklong ke lato sitame congress ka chari kon hulo dak lang buku along bang ingkoi amunit kichinang charge arlo mat pachi tikang lap sitame congress ke chari hulo lapen kaprek akhai pen ilitum hanang pachar buchi karbi akhai aphan kaike tami ke pahijim karbi akhai atum mithang along vi arlo mat relief camp along kedonang kokta congress ahut pi ilitum chili paka pini jok sitame ilitum ke langdam elo pulote congress aphan lato ilitum private bill ke papon long le det aputhak apochi ilitum karbiang long a congress lapen rahul gandhi ke charipon gorov gogoi ke charipon a congress aphan ilitum ke condemn pon lanchot kalisi pini jong si private bill ke pon arni autonomous state aphan private bill ke pon arni jong si alang litum statement inut bak pi je bjp atum private bill autonomous state ke pon alam theke nitum ahok ahak support pusonte alang litum inut bak ke statement pime je autonomous state private bill ke pon sitame congress pen ke aputi ave congress pen ke karbi anglong aphan article 244a ateng pen autonomous state kipi ke laso aphan ka chingwai kali declare nangji po bangke congress pen kipu sonte ilitum karbi anglong arat tame isi ning kangsam ining karong edogi sita congress atum chini pakalo je ladak karbi anglong arlo ajak ding klui pen itu tum kari ajak ding klui pen imithang elong ri kachirai kom aphan indian constitution ateng pen article 244a chunlote ilitum ladak tulajong kichari ajak kong longji walam congress atum chini paka posi pini teng IC alang litum pa absorb lo pini ting IC budget session bangke padulong lelo la bangke karbia the aphan isi ning duk pigalam lo lapen congress atum aphan bangke ilitum chini paka nangji kewangji arni sita congress ahin tena bangke autonomous state aphan hangnat a soft corner ta ave lapen nangke kroidun ta ave pe bangke kini lethot ta klang dak lo lasi karbianglong arat aphan kethan kangtung karbianglong arat dak song doan aphan student organization pen women organization pen political party doan aphan kethan kangtung lalo jepini omor singh piso mp akihai ilitum private bill alam the autonomous state alam the kaning jedong noi ke place kun longji arni sitame congress atum puthot ilitum alam na ke pa place kun long le det aphan pini ke claim ponte ilitum tek dak lo posi karbianglong arat atum doan sitame congress aphan ke kroy an hemprek atum an ke kroy congress along ke do arat atum sitame puthot ilitum along hemprek ke palong ji along chewang tu et nangji kusi ilitum ahin ben ke post ponlo lapen ilitum anti autonomous state forces tu itum ke damtang kaninje son thoti kini sitame klang dar lasi lason asai monon pita claim pleaded nei lapen lason asai karbianglong aphan kaike pangting ku karke itum aphan hemprek aphan ladak natok ke claim bangke congress a party ahin penke ton nangji pusi nilitum ahin penke ipu kangtung lapen ke kapre party dolang ladak la kapre party APHLC ASDC pen chenglo kapre party to sitame je omor singh piso article 244a private bill ke pon along bangke support nangji pusi nilitum ahin penke toning riponlo lasi kadu kabe karbianglong arat hamsanu hemprek ke palong je aphan ilitum arja pen Tim Karbianglong Dr. Tuliram Ronghang ke Japon lapen ilitum MP alang litum chingwai pamika pen haladak ke pon antu se jakong pangtang aphan ilitum ning isipet pen hemprek long letik sang nang ne puthamsi ninilam the ilton tolo apen iliki senior spokesperson dolang somangku akehai alang litan same antu se alam pathan bon thulona to parlo na tum kadu kabe naluma su thaten tulang apot niliprang spokesperson inglen kaun jelo lasi hemprek aputha ilitum non shipping MP amorsin piso rada fan kopi maka ceca lasot teng pen alangli in front of prime minister in front of home minister in front of 500 MPs alangli clearly Karbianglong arat aning hang hemprek article 244a alam abatai bete ningjelo
lapen nona batai 2025-26 laso budget session ahut apur ahut alang li private member bill on autonomous state alang li move lo laso pena phi president of India ascent ka long that pen senior ni laso aponang lo parliament on so issue kating ba ya kan ta very unfortunate congress atung ka pasitsak ajone house adjourn lo lapen kala bangso issue bangke chingwai long that very unfortunate hindu ne like a black day in the history of mana Firma Puji autonomous state movement punon dan prekehang alamat punon is a black day inioi meme lapen congress to claim la so khamkhia phange nil to condemn lo is condemnable condemn vek nangi ate handbrake is to get non headed taking action since 1986 पेंसिल autonomous state issue bangke ta change lapen party tum kan je bangke support BJP da support right itu ma president na pulo apna president tu non ta kaching ba ya fan सरकार bangke ready including chief minister even prime minister central government ta kaching ba ya fan sempre puta je ready invite ni situ ke an lason as institution ahu congress atum ke pas sikar bangke what does it shows nili tumi puji bang nili puji bangke congress atum dual character kadang je isi reclamation kadang je son reclamation so dual character laso hypocrisy bangke je exposure kasi alang tung dak Karbianglong punon state punon bador district lo punon hemprek ke nangi article 244 ke nangi kita non apor hut ke ada ke khamkhida paching mai long de lasit dak bage tlang dak lo congress a mithang ki laso dual laso mane policy anti autonomous state laso policy laso dual character laso abangke non batai parliament long ke expose de kasi Karbianglong ala tu clear nangi the congress a party kopima poson ma party ma lasi kibang ibo ma election hut punon ajar kam hut punon rara tu congress ma bangke pang dak nang ko pang thek nang ko lamang MP Karbianglong MP autonomous state is a party so si nang sikang dak lo mangke aphe lasolam ki akimikali pura afang election hota afang MP election hota Rahul Gandhi afan karjutulo Karbianglong ko ang hut punon ba kapre kading long punon alang clearly autonomous state alang ke ini bakake pusikan ni study ji pusikan ni sini bakake po ino opposition leader next to ruling party ke next to prime minister ke opposition leader lumati parliament long ke dera long ke ino opposition leader jong si ini pulau ke what does it mean kone nang ping tung te nang chingmai tung te bala so demand ma people's demand po rara demand binong po there is a movement do bom la so bangke alang ka deny lo bangke la si la congress a role bangke this time especially this time among is condemnable and rara funding to the rara so congress ba afangke pang thek na po ba congress ber ka chelang a party dengan congress pun penanda party chelangi pumati non dak ini amen tungse तो कांग्रेस पुकिमा कांग्रेस a character bangke कांग्रेस a suritro bangke non plan daklo kasi non कांग्रेस ben katilangi po atum apati atumta same la poisa le ipiti gitu kabelang bukan po anuang no कांग्रेस a character ka mithal exposure तो कांग्रेस ben katilangi po apati atum regional party so called regional party punon any damn party any party तो तुमके कांग्रेस में स्केप हो कल तुम चिरांग रखे कलिंजी के कपड़े हेमप्रे गलाम बुझी Karbianglong lam बुझी सब in the true sense aho ka ha गलाम abang के mana apor hur के तो तुमके autonomous state against Karbianglong against
la sang long la di mahasa ng karbiang long rada ng gihang aisu mane agi bingkun ka tisong long run struggle laswa article 244 laswa against di paklang dati asi nang tum punya press conference tu prepare itu paciningang tu BJP ya partai hinta BJP रार फंड का चिचा करते हैं पेन एमपी को सोन रार फंड का चिचा करते हैं जैसे प्लेन लो नॉन ता सेशन होता पार्लियामेंट सेशन होता नॉन बजट सेशन होता ahoग हक असवा इसी का चिंता जी मतलब बोर्ड इलो तो कांग्रेस अपन के खान थे जो नहीं सी असवा दुनिया हाउस बन के पार्लियामेंट में जोन दे लो चिंता लोगे इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट once again मिलतुम पुरो we condemn the activities of Congress. Lalu kau pun seperti itu ke, ning oil lo, lapen tim rem lo pusing itu makai, nanti mangno, ninje lo, udah lo. Ada pilih kreat sapino, jadi hinten, lam, lah si yang terusam mati tapi nyalam tu lah kan. Jadi parlimen long budget season long logo. India long ke apa je thom season di itu ke monsoon, lapan pensi bagi winter, lapan monsoon itu mah budget season. Tuhan ini tu malong ke pilu mah winter season hot. Tuhan hot itu winter season hot itu private bill, lapan move bill. Kalau soal private bill bang ke non budget season hot bang ke, kalau soal bang ke cuma list of business number 4 itu kan long dulu ke semua ya nanti adi nawi tik pun. Kasi langsung dia jepang dari pang siapa ke non BJP kacari parlimen lo Narendra Modi, Amit Shah, lapan finance minister Sitaramana kan alang itu kan minyak long kan curolo lapan karjang lo masih yang Dr. Tuliram Longhang lapan Himanta Biswa Sarma kan itu kan itu itu curo pun ada jadi lo sana lo non itu lo budget season awal jadi tu karjang lo apa 200 crore ini tu apa nang panong tiken lo lah kalang itu kan itu lo lapan ini tu 5,000 crore ini tu ladak kipanong dia kan Joel orang malong si tong dampen langsung ke pasien dia kanta untuk iklan polo langsung put hak lalu itu BJP alida Punjab tim kerjaan lo kado ini dua nomor bang ke itu sodak dan tim rem polo kongres kan kongres apa nih itu sodak dan ke tim rem polo bang ke mahal spokesperson cuma kru dan spokesperson laikan nilai kan BJP polo langsung kan ini bang bagai dak lo je autonomous state alama put hak 1969 ahut autonomous state Meghalaya itu long je. Akhir pakai full budget dan dulu 1971 aningkan 22nd amendment 855 lakswatin kan ini cuma kan autonomous state create pun lada ka bangke. Je kiloma 6 schedule area long para 20 lapan part 1 pulo ta long atrek kali laku Karbiang long di masa tenon west Karbiang long laku apa Latu apa nawar side pedung. Ladang ini tu apa nang kilo. Laso nang tidak tenata kongres atum acting nang akuridun. Tinang ada itu longkar jang long arah apa. Pacu bayu ni kongres atum. Kongres atum ladang ini tu heglong lo jauh autonomous state kehang lo polis military tu nang itu. Autonomous state kehang na party atum apa ke di dak council lang ta 12 November 1992 ni council tu nang tidak. Iya, dong hanaring di pasu, kita lahir itu belum. Non thotalah so aning kamata latung, aning alu cricket mentality. Laso bang no anta rascal mindset, laso Congress party itu non anta kiri jalan. Lasi ini tuh ke sodak benalang itu han katene. Congress atau nonta. Pola pilwa 2013 aning kan hot. झारखंड अपन स्टेट किती आहोत मला सो उत्तराखंड अपन स्टेट किती होता कोपिलोवा कांग्रेस तुम्हाला बाकी कार्बियांग लोंग अलाम की फुट नहीं है दंडे
Sita BJP itu memang lerok pada bangke. Itu kaduk kata sini. Rasnath Singh kan cenglok, LK Advani kan cenglok, Dakwang kan, Topir Gau kan cenglok, Autonomous State Afan, Prabjin kan cepat cun dia state itu bengkon leg nangi pusi. Election manifesto long anto sob dola. Laan dulap kan teklong si Kongres itu kan matalo. Development don't do people kar banglo. Kongres itu no cancer hospital ave, don't cancer hospital doko. Congress adin ho tata itu lahai four way line ali ave non dak doko Congress adin ho wrong ruba jo bang ali puduli ave kijona lang ai ave tin na sa non adi ke doko aku claim kon bom lo ke pat india pat paso anin kiso pena bangke autonomous state itu khamke lang po ke latung ka marke kamata Congress ate laso pena jok sila bang non tini toy tarikani list of business four number itu four place daso ka tingwai long dia phan Umar Singh ki so ini ting kating hon MP hon nang hang lo lang le dak dam present dun lo kita Congress atun la an hulu sur kori lo halada la an unprecedented activities claim lo halada this work of business bangka disrupt the that is Congress is the disruptive element Congress is the divisive force Congress is the parochial mindset that's all Congress people atau hamke Karbi anglong dan tadi tu makai angkur atau long hilang lagi. Pui itu ki kai ta niyewer tu ki lah lo non kadu kau karbi anglong arah apa. Uthap cepat ini bangla son hello je ini kali makai uthap Kongres atau kita angkul hello autonomous state afor kali makai Kongres autonomous state afor kali Kongres karbi anglong arah afor kali Kongres development afor kali Kongres itu Kongres itu kan non ini cuma CM Dr. Tumiram Lohang Fanta CSPC ason kiloma kahon thedun ini kan thedlan Congress ason langsing wa ti pono maje kar janglong phai special budget upon 200 crore ki ason il sama tulong ma history item thedlong le ka Congress pangachari hoke accounting ase bang tharu ko tom apran dam elo autonomous state ahun apran dam elo penke hola chak ki malong som ko ai ke putin dai kumar ajin holo Congress adin Kumar adin holo karbiarat ke thenai ki chinai Congress adin Kumar adin holo police military rong sarban ke chinek nek langno ko ngai mad adin no Congress adin non ke autonomous state of hana ke dai red long lo ki pating wai long nang ne ko sila to ma tha pena jok pini ar ni bang ke la to bang ke nek hing ha anglo Congress de autonomous state of hana kham te din ke lo 1971 award bang state na people was a hok ke Congress of hana so sincerity ka we pena jok tin autonomous state long din de lo baki non pini ar ni an sala so man se bang la tin ki tino mala so puata lok na so ka kham the puta si the khela baki Congress of hana bak tin ra noi karjang long non kaduk kare Aklimang far qualified student youth organization ki dok anta Congress of pangthek pakana ye Congress hello autonomous state abiri Congress hello karbi rat abiri dinong bo bang non ikhat tiklan kile basi yuri kile Ini kan itu na. Bagus.